mu kuvugwa by'umwihariko ku mutekano w'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'urugendo agiye kugira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho azaba ari kumwe na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ndetse bakazagirana ibiganiro bikomeye cyane mu kugarura amahoro n'umutekano mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no ku mpande z'ibihugu byombi ubwo n'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bizabihagariwe na Perezida Donald Trump. Ibi rero tugiye garuka kuri ikiganiro aho tugiye garuka ku magambo akomeye cyane yavuzwe n'uyu mukuru w'igihugu cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Dutangiye Perezida Tshisekedi yatangiye agira ati: Nous avons rendez-vous à Washington pour autour du président Donald Trump signer cet accord de paix. Toute idée de mixage et de brassage, c'est exclu. Ça n'existera plus dans ces accords-là. Nous sommes à la croisée des chemins. Dufite gahunda yo kujya Washington turi kumwe na Perezida Donald Trump kugira ngo dusinye amasezerano y'amahoro. Igitekerezo cyose kijyanye no kuvanga cyangwa se mixage na brassage cyakuweho burundu. Ibizongera kubaho muri aya masezerano. Ubu turi ahantu h'ingenzi ho guhitamo inzira. Turi kugenda gahoro gahoro ariko neza kandi twizeye tugana ku iherezo. Navuga ku iherezo ry'ibikorwa bibi by'akataraboneka byahitanye miliyoni y'abantu mu gihugu cyacu. Niyo mpamvu uyu munsi tuvuga tudahisha ko habaye jenoside y'abanyekongo. Jenoside yakomeje kwirengagizwa n'amahanga ku mpamvu zigaragara kuko uyu muturanyi w'igitsure yakoraga abifashijwemo n'ibihugu bimwe bikomeye kugira ngo atwibe umutungo wacu, ashyigikire inganda z'akataraboneka z'ikoranabuhanga rihanitse zo muri ibyo bihugu. Ariko uyu munsi Imana ishimwe turi kugenda tugera ku iherezo. Mwabimenye ko kubera ubwitange bwa Perezida Donald Trump nkongera nkamushimira ndetse kubera we nkongera gushimira n'umwami w'igihugu cya Katari. Murabizi ko ku itariki ya 4 y'ukwezi gutaha mu minsi mike iri imbere, ni ukuvuga tariki ya 4 Ukuboza, umunyamakuru yahise akomeza avuga ati: imbere y'abanyamakuru, Perezida wa Repubulika ya Serbia yashimye isano ya kera kandi idasanzwe ihuza Serbia na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Alexander Vučić yakoresheje ayo mahirwe yibutsa ko uyu mubano wabo ukomeje kurangwa n'ubucuti, ubumwe n'icyubahiro gikomeye hagati y'impande zombi. Ubuyobozi bwa Serbia bwongeye kwemeza ko bwiyemeje kubahiriza ibikomeye amasezerano shingiro y'umuryango w'abibumbye, cyane cyane ibijyanye n'ubusugire bw'ubutaka bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Vučić yanagaragaje ko ubufatanye hagati y'ibihugu byombi bukomeje kwiyongera, cyane cyane mu by'umutekano, ingabo, umuco, siporo, ubuhinzi, amahugurwa y'ubumenyingiro, ikoranabuhanga n'udushya. Yavuze ko ubufatanye buri mu murongo w'igihe kirekire bugamije inyungu z'abaturage b'impande zombi. Ku ruhande rwe, Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yashimiye mugenzi we ku bw'ikaze ryiza hamwe n'amasezerano yashyizweho umukono, avuga ko aya masezerano afungura inzira nshya y'imishinga n'ubufatanye bushya hagati ya Kinshasa na Belgrade. Tshisekedi yagize ati: icyo nibagiwe nuko Perezida yongeye kugaragaza ko ashyigikiye kandi yita cyane ku busugire bw'ubutaka bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndabimushimiye cyane. Nk'uko mubizi, igihugu cyacu kiri mu bibazo byatewe n'igikorwa cy'ubugome kandi kidasobanutse gikorerwa ku butaka cyangwa gikorerwa igihugu cyacu kigakorwa n'umuturanyi wacu u Rwanda. Ntabwo ubu ntahishe izina rye, bagomba kumuvuga. Kumva ko dushyigikiwe muri ibi bihe bikomeye bitanga ihumure rikomeye kandi ryimbitse. Noneho rero ndashimira Perezida Vučić kuri ibyo. Umunyamakuru yakomeje agira ati: Perezida wa Repubulika yakomeje ibiganiro na Minisitiri w'Intebe wa Serbia Bruno Marković mbere yo kugirana ikiganiro n'ubuyobozi bw'inteko nshinga amategeko Ana Brnabić. Ibiganiro byamaze hafi minota 50. Madamu Ana Brnabić yashimiye Perezida wa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo ku bufasha igihugu cye gitanga ku bijyanye n'ubusugire bw'ubutaka bwa Serbia ndetse n'ubufasha mu bigo mpuzamahanga ku kibazo cya Kosovo. Yanasabye ko habaho ubufatanye bukomeye hagati y'inteko za buri gihugu.
umunyamakuru akomeza agira ati ku wa gatanu tariki ya 28 Ugushyingo 2025 Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yahuye n'abanyekongo batuye muri Serbia n'ibihugu bituranye na Serbia. Yaganiriye n'aba bavandimwe ku bibazo by'igihe biri kuba mu rugendo rw'igihugu cyabo. Yageze cyane ku kibazo cy'amasezerano y'amahoro agiye gusinywa hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda i Washington. Tshisekedi akaba mu biganiro byabaye, ubwo ni ikiganiro nyine yagiranye n'aba diaspora, yagize ati tureba hagati y'icyizere n'ibibazo. Ibiganiro nagiranye na diaspora y'abanyekongo muri Serbia byibanze ku bibazo by'ingenzi bifite ingaruka ku hazaza ha Kongo. Mu butumwa butaziguye kandi butomoye, nashaka gukomeza umubano n'abanyekongo baba hanze, kumva ibitekerezo byabo no gushimangira uruhare rwabo nk'intumwa z'igihugu mu mahanga. Ku banyekongo bo muri Serbia n'ibihugu biyikikije bari baje i Belgrade, natoranyije nk'ijambo rya mbere kuvuga urugendo rwanjye ruri hafi kuba rugana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nababwiye ko ngiye i Washington kugira ngo mpamye cyangwa mpereze burundu amasezerano yasinywe hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ku bufasha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ayo masezerano amaze gutangazwa mu mucyo ku mugaragaro. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akaba yakomeje agira ati intego nyazo z'aya amasezerano ni ukubona amahoro arambye no gutuma ingabo z'u Rwanda zisohoka ku butaka bwa Kongo, ariko ntimukabeshywe na brassage cyangwa mixage tuzongera gukora. Niko yabivugaga nyine Perezida Tshisekedi. Ati turi ahantu ho guhitamo inzira, turi kugenda gahoro ariko neza kandi twizeye, tugana ku iherezo ry'ibikorwa bibi by'agatangaza cyangwa by'akataraboneka byahitanye amamiliyoni y'abaturage bacu. Niyo mpamvu uyu munsi tuvuga tudahisha ko habaye jenoside y'abanyekongo, jenoside yirengagijwe n'amahanga ku mpamvu zigaragara, kuko uyu muturanyi w'igitugu yakoraga abifashijwemo n'ibihugu bimwe bikomeye kugira ngo atwibe umutungo, ashyigikire inganda z'ikoranabuhanga rihanitse muri ibyo bihugu. Ubu rero Imana ishimwe turagenda tugana ku iherezo. Ndizera ko mubizi ko kubera ubwitange bwa Perezida Donald Trump, nkongera mushimira ndetse kubw'ubufasha bwe, ngashimira n'umwami wa Katari. Murabizi ko ku itariki ya 4 y'ukwezi gutaha, ni ku tariki ya 4 Ukuboza, dufite guhura i Washington aho tuzasinyira aya masezerano y'amahoro. Igitekerezo cyose cya mixage na brassage cyakuweho burundu, ntibizongera kubaho. Igitekerezo cya mixage na brassage ni biriya byo guhuza ingabo. Umunyamakuru yakomeje agira ati Perezida Tshisekedi yagarutse kandi kubavugurura akomeye yashyizweho ku buyobozi bwe, arimo uburezi bw'ibanze bw'ubuntu hamwe na gahunda yo gushyiraho ubwisungane mu kwivuza ku rwego rw'igihugu, aho igice cya mbere kibanda ku kwita ku babyeyi batwite ku buntu. Ku bijyanye n'ingenzi cyangwa kujyanye n'urugendo rwe muri Serbia, Perezida wa Repubulika yagaragaje ko icyo gihugu gifitanye isano cyangwa gifite uburyo umubano wabo n'abanyekongo ushingiye ku nshuti n'ubuvandimwe, umubano mwiza kandi wo hambere umaze imyaka myinshi. Ngo baturutse mu bice bitandukanye by'Ububiligi, abanyamuryango ba diaspora y'abanyekongo bakoze imyigaragambyo mu mihanda ya Brussels berekana ko bamagana kwivanga kwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu bibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ku kibazo cyo kongera gufungura ikibuga cy'indege cya Goma ku mpamvu z'inkunga y'u Rwanda mu byitwa ubufasha bwa kimuntu. Amanama bari bafite agaragaza ko abanyekongo bavuga ko uburemere bw'ibera muri Kongo bwongeye kugaragara ko hari ubushobozi buke bw'uko bita umuryango mpuzamahanga. Madamu aya mashusho atugeza i Brussels, reka tujye i Brussels. Nubwo hari imihindagurikire mibi y'ibihe,
imvura y'ubukonje. Abanyekongo barenga 300 bo muri diaspora bahuriye hamwe mu myigaragambyo kwamagana ibikorwa by'iterabwoba n'intambara zimaze imyaka irenga 30 zibasiye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imodoka zikaba zari nyinshi zinyura mu mihanda, abigaragambya berekana uburakari n'agahinda batewe n'ihohoterwa n'intambara zicamo abaturage bice. Basabye ubutabera ku gihugu cyabo ndetse n'amahoro arambye ku baturage b'abanyekongo. Ibyo abigaragambya bavugaga, bari bafite ibyapa n'amabendera, batangaga ubutumwa bwumvikana neza. Bavugaga ko iyi ntambara imaze guhitana ubuzima bwinshi no guhombya byinshi. Ubutumwa bwabo bwari bweruye, imyaka 30 y'intambara birahagije. Abigaragambya bavugaga bati, twaje no kwamagana kwivanga mu bibazo by'igihugu cyacu. Kongo, abanyekongo baravunitse, barababaye. Kongo si ikintu cyo kugurishwa. Dushyigikiye demokarasi ikorwa na perezida wacu, Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo n'ubutegetsi bwacu. Turanenga iyi ntambara kugeza ku munota wa nyuma. Turamagana iyi ntambara ndetse n'ibibazo byose bikomeje guterwa ku gihugu cyacu. Ntidushaka ko ikomeza. Birahagije. Niba hari amasezerano agomba kubaho, abe mu mucyo n'amategeko, atari mu kwigarurira ubutaka bwacu. Nta mpamvu n'imwe yatuma abantu bicwa, nta mpamvu ihari. Ngira ngo rero murabyiyumvira ibikomeje kuba aho imyigaragambyo yabereye i Buruseli mu Bubiligi. Yavugaga byinshi, ivuga ko bamaganye intambara ikomeje kuba muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko twagarutse kuri iguru, tukaba twavuze ku byatangajwe na Perezida Facibeto ubwo yaganiraga n'abanyamakuru, akavuga ku rugendo rwe muri Serbia ndetse n'uburyo yaganiye n'abadiaspora, ndetse akanagaruka ku ruzinduko rwe rukomeye cyane azagira Washington DC hamwe na Perezida Paul Kagame. Ibiganiro byabo bizatanga iki? Ese Trump azahagarika intambara muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Reka dutegereze. Amakuru yose yakomeje tubagezeho 5 kuri 5. Mukomeze mwane nanjye, ndabashimiye cyane, muri abagaciro.